Bigarren puntura joango gara eta hau da, batzordeak eskatutako agerraldia Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1989 bitartean izandako motivazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko uztailaren 28ko 12/2016 legeari ezarritako errekurtsoari buruz eta kentzeari buruz, eta horretarako daukagu gurekin giza eskubide bizikidetza eta idazkari nagusia, eta eskaera zen Elkarrekin Podemosen aldetik, Zabala anderea zen, bakarrik ongi etorri bai Jonan Fernandez, bai Monika Hernando, eta zurea da hitza, Zabala anderea. Eskerrik asko, Presidenta Andrea, mila esker, Fernandez jauna, Hernando Andrea, ona etortzeagatik giza eskubide eta berdintasun batzordera azalpenak ematera. Dakizuen bezala, eskaera hau eskatuta dago, batez ere jakiteko nondik norakoak izan diran zuen arteko harremanak, batzorde bitartekari hortan, Espainiar Gobernua eta Eusko Jaurlaritzen aldetik, ze pausoak eman dituzue, ze aldaketak egin dituzue, lortu alizateko auzitegi konstituzionalak ezarritako Espainiar presidentiak Mariano Rajoy izenean ezarritako errekursoa edo helegitea lege 12/2016 Euskal Legean, ze pausoak eman dituzue, harremana nola da, ze aldaketak egon diren, eta batez ere aldaketa guzti horiek sinatutako akordio horretan, aldaketa guzti horiek egin ondoren, nire kezka batez ere bideratuta dago, ea biktima batzuk kanpo geratzen diren aldaketa horiek egiteagatik. Baita ere, gustatuko litzaidake jakitea zuen arteko harreman horietan, kontutan eduki dituzuen biktimen iritziak, eskaerak, kezkak, beharrak, eta ea beraien interesak kontemplatuta dauden sinatutako akordio horretan. Kontutan edukita berez legeak suposatzen da aztertu behar dituela gertakari batzuk, eta gertakari horiek kalte batzuk sortu zutelako eta kaltetu batzuk daudela, hau da, biktima batzuk daude. Lege horrek kaltetu horiek jakinin behar du zeintzuk diren, gero erreparatu ahal izateko. Printzipioz, gustatuko litzaigukena da jakitea balorazio batzorde horretan, sinatutako akordio horretan ze aldaketak dauden, eta bukatzeko beste galdera izango litzateke, pixkat behin eta berriro esaten da lege honek duen helburua biktimak erreparatzea, aitortzea eta erreparatzea. Eta fokoa ez da jartzen biktimarioengan. Nire kezka da batez ere kontutan edukita adibidez komiteak, giza eskubideen arloko komiteak behin eta berriro esaten du aztertzen ditunean Espainiar estatuan egon diren giza eskubideen urraketak, iraganean egon diren urraketak, esaten du behin eta berriro, el Estado parte debe velar porque en estas investigaciones se identifiquen a los responsables, se les enjuicie y se impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas. Orduan nire kezka bide horretatik doa. Hau da, noaino betetzen ari garen giza eskubideen arloko komiteak esaten duena, eta adostutako akordio horretan ze noaino iritsi zareten, noski jakinda egindako akordioa egindala auzitegi konstituzionalak errekursoa edo helegitea kendu ahal izateko. Orduan pixkat, galderak horiek izango lirateke. Mila esker. Eskerrik asko, Fernando jauna, zurea da hitza. Presidente Anderea,
legebiltzarkideak, egunon. Gaiari hasieratik heltzeko, labur azalduko dut zer aurrerakeri dituen Espainiako gobernuarekin 12/2016 legearen kontra aurkeztutako konstituzio kontrakotasuneko errekursoan atzera egiteko lotutako akordioak. 2016ko uztailaren 28an gogoratuko duzutunez, onartu zen legebiltzar honetan 12/2016 legea, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1989 bitartean izandako motivazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketa jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta reparazioa ematekoan. Onarpena egin zen EAJ eta PS Euskadiko Ezkerraren aldeko botoekin, EH Bilduren abstentzioarekin eta Alderdi Popularraren kontrako botoarekin. Legea abuztuaren 10ean argitaratu zen boletinean. Lege horrek helburu du errekonozimendua eta erreparazioa ematea, giza eskubideen urraketa jasan zituztenei motivazio politikoko egoera batean bizitako gertaerengatik. Legeak aurreikusten duen errekonozimendua eta erreparazioa dagozkien ordain laguntza tresnen bitartez adierazitako horren ondoriozko biktimentza da. Baldin eta beren bizitzari edo osotasun fisiko, psikiko, moral zein sexualari kalte egin bazaio eta hori egiaztatu egin beharko da. Legea berak ezartzen duen prozeduraren arabera. Eusko Jaurlaritzak 2016ko urriaren 24ean Ogasun eta Administrazioen Ministerioaren idazki bat jaso zuen, idazki horrek desadostasun txosten bat zeraman erantzita, eta gonbita egite zuen Konstituzio Auzitegiari buruzko lege organikoaren 33.2 artikuluan aurreikusitako lankidetzarako bidea zabaltzeko. Eusko Jaurlaritzak 2016ko azaroaren 25ean komunikatu zuen onartzen zuela lankidetza prozedura Estatuko administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak osatutako aldebiko lankidetza batzordearen bidez. Azaroaren 26ean, lehengurtean, aldebiko batzorde horrek erabaki zuen hasiera ematea legearen inguruan sortutako desadostasunak konpontzeko negoziazioei. Horretarako lantalde bat izendatu zuen eta erabaki horren berri eman zion Konstituzio Auzitegiari. Lantaldeak 2016ko abenduaren 20ean egin zuen bilera eta honako hauek parte hartu zuten. Espainiako gobernutik presidentetza ministerioko, barne ministerioko eta justizia ministerioko ordezkariak eta Eusko Jaurlaritzatik gobernantza publiko eta autogobernu saileko ordezkariak. Bilera horretan, bi alderdien arteko desadostasunak adierazi ziren, estatuko administrazioaren ordezkarian esku gelditu zen Eusko Jaurlaritzaren erabaki proposamena onartzea ala ez. Zeina bi puntu hauetan oinarritzen baitzen. Bata, estatuko administrazioaren erreserbei erantzuna ematea legearen 7. xedapen gehigarrian aurreikusitako erregelamenduan, eta bigarrena, barne ministerioarekiko eta justizia ministerioarekiko lankidetzarako mekanismoak sortzea erregelamendu hori lantzeko. 2017ko maiatzaren 10ean amaitzen zen Konstituzio kontrakotasuneko errekursoa jartzeko epea. Aldebiko lankidetza batzordearekin akordio batera iritzi ezean. Eusko Jaurlaritzaren proposamena etzen onartu izan eta maiatzaren 5eko ministroen konseiluan legearen aurka Konstituzio kontrakotasuneko errekursoa jartzea erabaki zuen. Errekursoa Konstituzio Auzitegian aurkeztu zen 2017ko maiatzaren 10ean. 2017ko ekainaren batean jakinarazi zitzaion Eusko Jaurlaritzari eta demanda helarazi zitzaion prozesuan personatu eta alegazioak egin ahal izateko. 2017ko uztailaren 4ean Eusko Jaurlaritzak legearen konstituzionaltasunaren aldeko alegazioak aurkeztu zituen eta artikuluetako batzuen gaineko kautelazko etendura kentzeko eskatu zuen. 2017ko urrian 3ko autoan, orain dela urtebete bat, Konstituzio Auzitegiak kautela etenda utzi zituen hainbat artikulo eta hasiera batean etendako beste batzuen etendura kendu zuen. Zehazki, etendura partzial bat egin zitzaien artikulu hauei. 2.3 artikulua, 2.4 artikuluaren azken zatia, 4.2c, 7.1 eta 14.1 artikuluak, 12.2 artikuluren
C, D eta E apartatuak eta 14 eta 14 artikuluak gehi 6. Seidapen gehigarria. Con este relato acaba una parte de la historia de esta ley y se inicia otra. El 25 de junio de este mismo año tuvo lugar la primera reunión entre el lehendakari Iñigo Urkullu y el nuevo presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En este encuentro se puso de manifiesto la voluntad de ambos gobiernos de explorar la posibilidad de reducir, por la vía del acuerdo, la litigiosidad entre ambos ejecutivos. De este modo, y como consecuencia de ello, se convocó la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambos gobiernos, alcanzándose el 30 de junio un acuerdo de modo que pudiera materializarse un desistimiento en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2016. El acuerdo identificó las modificaciones que, a la luz de la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional y de los antecedentes que forman parte del contexto de la ley, podrían permitir una adecuación de la misma, una adaptación de la misma, sin merma de la eficacia perseguida para el colectivo de víctimas. Este análisis sirvió de base al acuerdo del Consejo de Ministros que soportó el ejercicio de la acción de desistimiento por la Abogacía del Estado en el recurso de inconstitucionalidad. Acuerdo que finalmente se produjo en la reunión del Consejo de Ministros del 3 de agosto de este año. En cuanto al contenido del acuerdo, el acuerdo se orienta a reforzar las garantías jurídicas y constitucionales que ratifiquen de un modo definitivo algo que ya estaba presente en el texto original de la ley. En primer lugar, que no se invaden competencias reservadas al Poder Judicial. En segundo lugar, y como no podía ser de otro modo, porque es imperativo legal, que se salvaguarda el derecho al honor, la intimidad o la protección de datos de terceras personas. Y al mismo tiempo se ha pretendido que siguiera siendo factible un mandato del derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos, esto es, el reconocimiento y protección de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, un cometido que es propio de todos los poderes públicos. Efectivamente, las medidas de reconocimiento y reparación de víctimas pueden ser adoptadas por los poderes públicos, siempre, lógicamente, con límites y con el respeto debido a los derechos fundamentales. Esta norma circunscribía y circunscribe su objeto a una actividad administrativa y asistencial, tendente a la reparación y compensación de víctimas. La comisión de valoración que prevé la ley debe examinar la relación que existe entre el daño alegado por el solicitante de la reparación y el hecho causante del mismo para poder dictaminar finalmente de modo favorable o desfavorable a cada una de las solicitudes que sean presentadas. Todo ello, y hay que subrayar e insistir en esto, se configura como presupuesto de un sistema asistencial, una actividad netamente diferenciada de la depuración de eventuales responsabilidades penales que en modo alguno constituyen el objeto de esta ley. Ni antes en su redacción inicial lo era, ni ahora en la nueva redacción que se propone lo es. En todo caso, los cambios que se prevé introducir en la ley vienen a subrayar, a ratificar de manera más explícita, si cabe, este marco de actuación asistencial. Bueno, señalado lo anterior, las modificaciones que se pretenden introducir afectan de manera específica a los preceptos que han sido objeto de controversia ante el Tribunal Constitucional y que antes he mencionado. La ley debe reconocerse que ha suscitado en algunos sectores cautelas. El objetivo de estas modificaciones es despejar esas prevenciones y dudas. Pero también hay que decir que la ley ha sido sometida a un juicio de intenciones, que estas modificaciones desmienten. Las propuestas de modificación de la ley tienen el objeto de confirmar, ratificar y aclarar el sentido original que siempre ha tenido esta ley, el reconocimiento y reparación asistencial de víctimas asentado en el principio de centralidad de la víctima. En resumen, las modificaciones que se incorporan son las siguientes. En el artículo 2, ámbito de actuación, se incluirá una referencia al hecho de que la acreditación de los hechos ilícitos no podrá desconocer en modo alguno lo ya resuelto por la jurisdicción penal. En el artículo 4, principios de actuación, se modificarán expresiones de los preceptos para que no sea posible
ninguna intromisión en la esfera individual de las personas que pudieran verse relacionadas con los expedientes que se tramiten al amparo de esta ley. Se introducirá, asimismo, un nuevo principio de preservación de la jurisdicción penal en la investigación de las conductas que puedan ser constitutivas de delito. En el artículo 7, Derecho a la verdad, se modificarán las previsiones sobre colaboración de los poderes públicos vascos con los órganos del Gobierno vasco encargados de la gestión del programa de la Ley 12/2016, para que se conciba asociada exclusivamente con el buen fin de los expedientes administrativos. Todo ello para que no pueda entenderse que se vulneran competencias judiciales. En el artículo 14, Instrucción, se modificará la expresión de la funcionalidad de la Comisión Administrativa de Valoración a fin de que se suprima la llamada a actuaciones de oficio y quede claro que la Comisión actúa o se dirige a las personas con la premisa insoslayable de salvaguardar siempre los derechos al honor, a la presunción de inocencia y a la protección de datos de carácter personal. Y para que la colaboración que reciba se oriente a una exclusiva disposición para la más completa resolución de los expedientes. Por último, se suprimirá la disposición adicional sexta, porque las modificaciones incluidas anteriormente hacen innecesario su mantenimiento. Aipatu dituzun galderen inguruan, ikusi dugunez, esarriko diren aldaketekin, biktimen unibertsoa ez da aldatzen. Biktimak berdinak izango dira eta aldaketak ez dute hortan inungo eraginik edukiko. Biktimen nahiak eta eskubideak egon dira beti gure iparra izan da. Eta harremana mantentzen ditugu biktimekin eta biktimen elkartekin ere bai. Eta insistitu baldin badugu orain arte horrengatik izan da. Balorazio batzordearen funtzionamenduan ez dago aldaketarik, ez da ere. Mantentzen da funtzionamiento bera eta azpimarratu egiten dira legean zeuden berme batzuk. Eta horiek dira aldaketen helburua. Zuk bukatzeko aipatu duzu ikerketaren helburua, ezta? Lege batek ezin du dena hartu, bere mugak ditu. Eta lege honen helburua ez da inoiz izan, ez lehen, eta ez orain, erantzunkizun penalaren argitzea. Lege honen helburua ez da santzioa, eta ez dago bere eskutan. Beste bide batzuek iriki beharko dira hortarako, baina lege honen helburua ez da hori, ez lehen eta ez orain. Eta honekin bukatzen dut nire lehen interbentzioa. Oso ondo, eskerrik asko, eta orain talden zanda, bai, Zabala Anderea, zure da hitza. Esker Fernandez jauna emandako azalpenengatik, badaukat ere beste galdera bat lehen ahaztu zaidana, eta da elegitea. Polizi sindikatu batzuen eta Guardia Zibil sindikatu batzuen